Abin moy ko bel abin abo kan head. Ball ka. Ball apa ngambil kan? Baik, sang paten. Lak mo. Ball polis lang sa. Zingoy Kelding High. Lola pero ball. Semi-final first match ano diyan eh? Ilan bing? Ha? Asapalile PMS and Kelding eh. Janting dar tumatin vean to coin Kelding ne eh. Ngay. Zinga semi-final Kelding High aralan final ludan ta. Final hi sathar में तुम HSA दे या final इन मिल दे ने Saya freezer NG aruga tanpa society. Damtin. Zinga in Kelding semi-final high semi-final and look done highlight red PMS behind so tadi nanti high Union High School high 3-0 in nya Asapali high penalty nanti behind ne bogane Hungray tingin. Hungron le. May nung ram gop kita ya. Gop kita. Goal. Goal naman tayo kala goal doon eh. SMDF College High goal and ba't baka ang labat no. Empat lang din ulit. Ini masalah final league team naman na. Masan. Ngay iyan. Ana tayo iyan. May nun na. Ha? Ngay tor mo na di love. Lang naman rap na kulan. Ang player high mundangan kailan no. Iwa fail tayo. Mundangan kailan no player. Ayan kel follow be kan ni SMDF ai ajo pak lo de kan no activity kan ni sang pura sabesi kala ka Ano mahupa ano? Ay student ha. Marto yun pong maniti. bo dia barak ni mo Kupcin ng pets. Ha? Barak din yung kupcin ng pets. Obrasin mo Baka inter-school lang. Duhin. SMDF le committee nin Baymeka. sa din ni gamer le SMDF ko Score position 0-0 lang ni. Kasi ni HSA mo ano na in kadin SMDF junior kaya choy lak sa ito din. Marcolin ay siya ni President Langwal Barnaba ko mga naman. Secretary Langwal daw sang daw te. Gol nga ka ni Mai. Koy mo eto. Isa bigyan mo. Ang fit di ba no yung kuya. in PMS staff ko man lang Sangat di main ng Tuwin na siyem devan corner kick anong pet din na khobor chum hela ni.
HSA Marcolin unit tingin goal and tak tepa Para pusing na tiri man kala hang goju. SMDF College tingan thokne nung nor na sakha beli goal thunel thengir mana ma Solar chofen. goal tep ala goal na Wah, tiri jumdok dah. ada nga Dar masuk. ala ding dok ni Gol. goalkeeper tangwal to thangsa Capture ka. tangwal to thangsa Logo lang ta. goal lan suno ni tu chana goal mo 1-0 nta. hello goal le mani SMDF SMDF College tingai thogen goal khat anthuna 1-0 in khel ngir hon Oh ya, bero. langwal zo thangsa HSA Marcolin unit keeper Ay kya velme mein ne kya to boro ka sin Jor ku ba. yang ai no. minute so vela pinta Ya, save thata e. Ko an man ro. Man ro chum po. Mấy chỗ cảm ơn tiếng tiếng. Mấy chỗ. Anh đâu hi? Ui, hi lại là luôn hi là hin. Hi về đâu bị in nung khăn. SMDF College tingai thogen lang nor teu ngara goal thunel thengir mananum noka HSA Marcolin unit ting thang anlang me tu ni nan lang ani tomir punading jon ball possession chung thang khom SMDF College high ball an changron lema goal ball committing post ting pakena fede ngara goal cut 1-0 SMDF College 1 HSF Marcolin 0 Ingan nanti kamu. Apa ko. Sapali le. Sapali junior higher secondary ni tini tu naman ni. Finish. Lazingan khel ding hai lawai suklang ai te Kani famous senior secondary school. Asapali HS le PMS Junior College High Zinga Oh, ini junior college senior kilo. Senior college junior ni lo. Lazingan khel ding hai thale lai suklang thang ai te Nori an chau top ding. Zingan khel ding hai Asapali Higher Secondary School le Yun siya talaga. PMS Oya. Senior College Bol pia ding mission paling tiro ah. khel mo ta kan helan ta Martin kamu ah. semi final first leg Iya tunggu lagi pun. Sang bantul ro. semi final first leg Zinga Asapali versus Nang mo ingal ding Ayan, tingnan. sabta. le tu ta khel me kha SMDF College an ya HSA Oh, goal knock ta. le Inkal ngirmun 2-0. SMDF 2. khel ngirmon Committee 0. SMDF college tu. Ko zawa. Hello le khel ngirmon Pujawan gol. SMDF College 2 Committee 0 Tuta in khel in first half in khel an ya Iya sem dia ting ain tim man ti David ko mang noni pa gina. Tuta in khel ayen me khai Nice. SMDF Aki kupa na tlang wal friend. in khel ma hui tu SMDF College Mundur ini live. Marcolin HSA unit in home vaccine of sin kong HSA unit ta dingin
hi college hai chuk lai hai thang na sa takan la ka to le chun vai sun in committee mingin SMDF college hai hi friendly match anin khel puini to ta in khel yan hai hi a hat lem semi-final in khel ding ti chung ma an sang i an fit ko pel takhawan tamani an lan fit thei ko pel Alam ka biya ka kandir. Ada ara down ra. Ang hiyal tu manis oh. Ilo kiek ding kalu papa. Tiyak. Oy, kabaw ko to super glue at sarang ko ni. Si Pierre Santana. Tiyak mo din kay. Oh, dekat kita tahu. man no yo no te ko ka mau ka tu ten SMDF college hain Nang ito ang dawan focus eh. Alfred. Hak na. hello Alfred. hello Dia man hoy ma dading. lain khel earphone SMDF college iya an keeper pa khu panan tatuin du chana henin khel mathoi tu SMDF college hain gol thum antonanta Okay, now also you are laughing, you are not so serious. I feel that it is not nice there. You love me, but now I think you are far away from me. Many monkeys are staying, but you are cheating with them only also. My eyes not see the place. Come to me, you see it's not. But where are you, my honey? Yes, your house is also locked with the help of Allah, okay? When he calls you, help him, you say. But what is I connect so I see? But if I also not there, we are rich. รางวัลไม้กองเลยทามรางวัลไม้กองเลยทามเป็นกอลทุนเตปะอาเฮดลุดเตปะในลันฟิตเข้าไปยิมนาสติกเข้ามาทีมเมลันนี่ Ano mabisi na. Ball. และเคลิงมันจะนักเรียนตาก็จะนัก SMDF college ไทยกอลทุนอันทุนตาคอมมิตี้ไทยกอลขัดของอันละสันนอเลย และinter-school football tournament ใช่ไหมครับ very soon in friendly match na HSM Marcolin unit และ SMDF college ไทย friendly match มนุษย์อันเสียงอะไรกันเนี่ย gol tak ต่อปะ lang la lem lim Marcolin ที่ไงท็อป จะเซMarcolin community ta ding ตัวที่ไงแข่งเมียนมน 1-3 SMDF college 3 HSM Marcolin unit 1 So one direction is Suna man kwintak Mercy sana suman kalap na oh. Le HSM Marcolin unitที่ไงท็อปินอันนี้นอร์นะสักเวลาตัวก็เป็นกอลทุนเทงir muna ano ma corner kick ayan dengan ni
Imanitan lo thun thai chun 2-3 in khel ngir bon pengata ami rok tu hunan thun thai no ni chun 1-3 ala ni dingani Martin dut potas meniluk ni sawane. Competition tu lah ni. และรางวัลบรอนสัน lawan corona cepuk jeba athun jeba ni no itu dengan kapalawan hai komen monumen ti ringa yang munai nai ta ding komen no ma complain na ma mi rok jo referee dai anak ka ni SMDF College nga keeper Kano o sangat na lo kasi. hello ko Martin te SMDF College keeper Martin na lost ting na niya ahung chinung pelin bola hung mana ador ko on fa ra mo ni ani lain to free kick Sente pa sa dito mo. an ped dengan ni So, ito sa bakit pa ni kapit ko. Bigyan mo hit merci. Sante dit lang rotok lang ito dito. Siya mo pangka. HSM Markhulin unit tingan thupen goal thun tumin ngor takinan ngor zinga free kick an ped nong en corner ayan nong de ni Ay, nung na. Ang hirap. Ang ko ikita mo kapag sa pero ko ay. Apa sih sang balon di ano ko. Lambat Brona acek nasan le player patum palidian sedang ani memakat kami le komiti hainan nor meka lambat Gol nok tama. desai lambat desai head goal tu men thai to ben loi choma bola hung sang ben lai Oi, mela thabak no pa dewa nang ku hi. Ibawa tu tayo. Raw ku pa. Intiang Irmon. Pa ini. ball sang rona Muni ay bola ng tiyan. Ball pet na kasi ah. Muni ay bola ng tiyan. Kal may rasong kan mo. Wakang la. Ang bomb ti ang makakatakan ko sa Siya po yung I just say Markhulin unit 1 SMDF 3 ani John Mecca tu nung khalna ko SMDF an khabor umtan na aw Ing delam eh. Ing di me ti del. Khel Irmon SMDF 3 Oh. HSM Markhulin 1 HSM Oh, dù không là bom thì ông khầm asung kan kau bom thì tỷ lệ mà sung efficiency kira dia nilai Almira kau kan lah thêm nữa áo rất lắc đang cái cuốn nó đi tiếp ra bắt đầu sạt một phần nữa car Lain khel Irmon SMDF College 3 HSM Markhulin unit 1 first half in khel hai meka oh
อันทางมุ่นตัวจนพิษตัวม้อนบ่ทันนะเจ็บที่เขามันติดตัวอีกที และพนังง่ายตะเกียนฟังเบาเพื่อสร้างทาง YouTube channel ละ 哎呀，偷题耶！哦，不打，不打，不打。啊，别，都别个地方哦。 ngatra kading reng kan ana andik chota ba inji injamin da mana ai andik ronde single the in the intro into one anta ana ko boy ni nanta Sir, ikan mereka lah dengan lahan dengan sudah. Asal tu kan hulu juga. Ini masih ini semua. Wih, ada sih kan dia. Ini hai terluan ha. Ini nggak. Kita nak mikrofon untuk ibu. Ini nama. Jual gol ke sini. Scooty ka din. Bye. Oh. Isim dia nak. Akhir. Jangan tu lagi mah. Oh. Second hand seorang tu menciak ketika dia kan bong. Silakan. Oh. Kumana pa? Ini kami oh. Brazil James katanya? Hah? James enggak. Perempuan yang nama sih. Esther Miller. Ball boy apa ball? Ilalera ni, ilalera nama. Esther. Tahu tu kok hilang tangan lagi. Esther Miller. Kayak samne nak kena. Tinggal tangga.
Justice for Martin. Ini dengan cuma. Yes, balok jahe. 상발 제사이나 툰 트레바 툰 넉더나 보이다 Kalau saya. Ai không nó đó sorry kan nó nó in kan. Ezekiel, tunggu. Lang di. Tunggu. Ah, kita kan. Jawa goalkeeper mana kata? Ches no kata. Ini last gerak mau mana? 골 투만 세우만 Gol tu asuman. Ibang na itu. Lah hangun sila gol ngabi lah. Ezekiel. Ezekiel. 원펄 수로 상발 제사이 복 Tunggu. Ini deh pero. खेलते ही मोइन हन या फिर जिन हाइन खेलो हाय बॉल भाई वाले डॉक्टर को ले चेस हम प्लीज बैक विलियम Ini saya free lah. वी को भी दोन नॉकिंग चेस हम ओ गोल कोई ओ Ini skor sub. 3-1 Only. मैन Nó sẽ làm bồi được tin ta chứ. 골 넉다 매튜 고봉 두 칸에 셈데 핀 골 카탄 툰 사노가 지금 이제 4-1 합니다 디나이죠 셈데 4 ASC committee team 1 어 Em TV active ngay rồi Goal nokta 5-1 SMDF 5 committee team 1 nokta kel chinin netok rak no Dan dia skor. Dironi. 1 5-1 Uda Nirmon SMDF 5 HS Martin Unit 1 ก็มีทุกสิบลมพวกมีทุกสิบลม Bila macam ni. ก็วันก็ Andy เป็นโซนหรอ Turun ก็เป็นโซนจริง Langbang Dagil Kom กิจกรรมเป็นโซน Alun Bantang อลูปะ Martin SMD barra cerka khiloi gok de tu khiloi bong no nga tino kon tu hin Martin Martin lalu lu mau. Martin restaurant chun rim o me nung titaran to lo explain ro lai tu tak u explain ro lai nung la farsa fan sa wa tu kan
5-1 ni SMDF 5 Marcolin HSA unit Play field first half ay yan jawa. Minute som kum. Martin and Twin restaurant yung tan SMDF College. real final lang save din real HSA Marcolin Unit High. Minute som kum class. Anong sarin abo chi. Additional time. Minute na. Alin field. Sama ka. Minute som kum pa high. Nakili, ang loot knock Tuto pala. na kill gilpon. Tumtingin na, oh. SMDF College. break first half ang juk jawlain HSA. Felix Chol wat SMDF College 5 HSA Marcolin Unit 1 Martin ang tituig. 5-1 2 minutes from Tumda